A misliš li da muškarci imaju više prava ili žene ili kako? Gledaj, žene, to je malo. A gledaj, za posao, ajme meni, ne mogu, ja to ne mogu. U vezi, jel treba žena čisti kuću ili muški? Ajde, može. Čekaj, šta ću odgovoriti? Alo, ne plaćam te, po satu te plaćam. Ravnopravnost prije svega. Po čemu on mora biti privilegiran, a ja ne? A ko zarađuje pare u obitelji? Nije to bitno, tvoje je moje, moje je tvoje. Ako ti zarađiva pare, ja ću stati doma s dicom. Je li to pošteno? Je li to pošteno? Može, ti zarađuje, ali dovoljno koliko meni treba. Je li moguće, pošto sam ja dugo u Splitu, da ja poprimam njihov mentalitet? U Splitu, jel, kad izađeš u klub, bilo gdje, zašto moraju staviti check-in, uslikati, moraju biti viđeni, ići u poznate klubove? A zašto? Ne znam, to je pravo pitanje. Čekaj, jel meni svrha, ja ću ići van i meni je svrha da se ja sredim tip top, da budem viđena, da sjedim. To je cilj svega, naravno ovdje mora biti boca. Pa nije ona platila bocu? Upravo to, da je bar platila. Zašto žene uvijek prije uđu na ultru nego muški? Ne znam, ja ti nisam bila na ultri, ja to ne pratim. Jel ti znaš zašto muškarci puštaju cure priko reda? Da one njih kasnije puste negdje. Kao ti objašnjavaš da žene uopće hoće pričati s muškarcima ili druži se s njima i zašto je njima to uopće zanimljivo? Većinom iz sažaljenja, bar po meni. Žao mi ga ono hajde daću mu priliku neka mu bude da mu malo digne moral. Jel postoji jednakost među muškarcima i ženama? Jednakost? Ajme meni. Jednakost? Da se ne vidim. Trema. Čekaj malo da se smislim, znaš da meni treba dosta da se ja smislim. Da li postoji jednakost među muškarcima i ženama? Ne, muškarci su, zavisi u kojim zemljama, ali muškarci su daleko gore, a žene dole. Šta misliš, zašto je to tako? Prije je bilo više, sad je manje, ali ne znam zašto. Jesu li muškarci šovinisti? Kako koji, ali moglo bi se reći da jesu. Jesam ja šovinist, evo. A neću odgovarati. Ne, nije, većina ih je, ali nisu svi, čast izuzecima. Postoje li neka posebna pravila za dugovječnost veze? Pa mislim da je ključ u razumijevanju, poštovanju i kompromisu. Postoji li neko doba dana kad žene polude? A kad žene nisu lude? Zapravo postoji, kad su muški u blizini. Jesu li muškarci napaljeniji od žena? A jesu. Znači, kako još ako žena obuče crveno, to sve ja govorim bikovi. Ne znaju za sebe. Možda su žene potlačene, su slabiji spol, pa možda zbog toga. Ma nisu, ne bi rekao.